Elizabeth. Miss Awllen, he must have been bending in. Contestant number. Contestant number. Contestant number. Miss Awllen, 2023 goes to contestant number 6, Miss Elizabeth. NB Skincare gift hamper make topic tingin ikaw ay ichilohi. Zilang kai hi live coverage ke ball hi professional cameras le ke koi hi je ka chun dan le camera ke lak pi ut mai mai ahumok tai lut lo ding ti kha iwa ki het sa ko hi Tuhin atomite gift hamper ay pick topic tingin ikaw zom ngaloy. Chun anu nga